Zergatik atera behar diren langileak eta gazteak eta herritar guztiak greba orokorrera? Pentsioei buruz erabaki hartu behar duten partidu guztiak oso urduri daude. Eta zergatik ez dutelako nahi bermatu pentsio sistema publikoaren jarraipena. Y porque no quieren garantizar unos ingresos mínimos a los trabajadores y trabajadoras. Y no quieren superar la brecha de género. Están muy nerviosos. Eso es porque está muy bien convocada la huelga que ha convocado la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria. Prekarizazioa oso orokortua dago eta gazteon bizitzako esparru asko ikutzen ditu. Ezin gara emantzipatu gauden egoeragatik. Horrek guztiak gure bizitza zailtzen du. Egoera hau aldatzeko borrokatzea da modu bakarra. Horretarako urtarrilak 30ean kaleak bete behar ditugu, gazteok ofentsibara salto egin behar dugu eta borrokak merezi du. Los sindicatos convocantes llamamos a salir a la huelga el día 30 de enero porque consideramos que hay 4 ejes en los que tenemos que pelear de manera conjunta con el resto de la sociedad, con el resto de agentes sociales, colectivos sociales, que tienen que ver con el empleo, las pensiones, los derechos sociales y las vidas dignas. Creemos que es el momento de salir a la calle. La huelga es la herramienta de la clase trabajadora para conseguir mejoras y para conseguir realmente que sus necesidades o nuestras necesidades se pongan en el centro, y entendemos que hay motivos de sobra y que el día 30 de enero vamos a llenar las calles consiguiendo grandes mejoras para el conjunto de la sociedad. Guretzat greba orokorra planteatu izana oso naturala izan da. Greba feminista lehenengo 2018an planteatu genuen, 2019an ere greba feminista bebai deitu dugu, eta orain greba orokorra deitzeak aukera ematen digu, benetan egiten ditugun lan guztiak esparru horietan greba egiteko. Bai soldatapeko lanian, baina baita ere etxean egiten ditugun doako lan horietan ere. Urtarrilaren 30ean, denok kalera, jantzi besoko morea edo bestela zapi morea eta amantala eskegi balkoietan.